Huray mulay Danyo ti agsaw melo. Ngam sigurado ka iti dayta marikrik nam kanyak. Wan ligaya, sika ti ayat ko ken ti lubong ko. Mapuypuyatan akpayan amang pampanunot ken ka. Bukukwa, ikanak pa'y iti sumagmamanungal daw. Sakbay amamuam, no anya ti pangadeng ko. Nakasaganak nga aguray, ligaya. Napudnuak ken ka, ket saan kanto apasakitan. Ay ayaten ka iti agnanayon. Agmauyong ka, Milaw. Jay bakit ikayat mo nga asawaan? Jay kumakataw-tawa nam Anya lagit din ni nanang. Ay ayatak nga rod ni ligaya. Birbir nga sampayan ni Manang Ligaya. Inaunapay ngam iti siyak dayjay abakal. Baybayam lagtan ni Milaw, ngagdaton ka ni Manang Ligaya. Bakit? Iso nga ron ti kayat na. Ngam bakit launa yan ni Manang Ligaya. Urayan tadamit kabailan na iti biyag. Apay aya pa kabibiyangan pa lang ni Milaw. Makas asawa nga rudan. Wenmet nanang, makas-asawa akon. Awan mati parikot, uray bakutan ni ligaya. Lalay ngam kida ti agara Milaw. Saan mo adengdenggan ni Nanang Mau? Na napintas to ti biyag Mau no ni Ligaya ti maasawam. Ay. Nagpormakan kaanakan Milaw. Nabisngay pa'y tayo tabuong Mau. Agar-aram kan sagi di Wen, Uncle Ernesto, napintas a babae di ararmek. Naganasin baraok. Talaga ka tayo napintaas. Wen, Uncle, napintas ken napudaw a babae. Pang binibining Pilipinas ti beauty na. Wow! Sino nga'y tayo tabalasa ang Milaw? Tagadaya, Uncle Ernesto. Nainlabak iti day a babae. Prinsesa iti biyag ko. Ay nagganasin. Sana all. Nagpayduma ti marikriknak a panagayat ken kuana, Uncle. Agtibtibayo my heart. Sino nga'y tayo tababaay, Milaw? Niligaya a pensyonada, Uncle. Anya? Ni Manang Ligaya ti ararmab? Wen, Uncle, napintas a babae ni ligaya. Inadipen nato yung pusok. Sigurado ka iti dayta kay magbagang Milaw? Wen, Uncle, nusong bata ni ligaya ti datdaton kong ayat, ikalaysak adagosan. Agam, bakit launa yan ni Manang Ligaya? Kanakan? Anya kumangay no bakit unay, Uncle Ernesto? Iso nga rod tinagindurugan to yung pusok. Anya? Agbabakit mat ni Milaw. Nagadaw ti mabalin ng armen na balasang ni pay Manang Ligaya pensyonada. Urayan tapensyonada ba? Ado pa ti siya ni Kuana. Wen sandang agbagay kabagis. Adayo nga ubing ni Milaw kaarakak. May isa kamot a kontrabida kabagays. Naalwan to ti panagbiag ni Milaw no maasawa na ni Manang Ligaya a pensyonada. Saan nga iti panang kontra? Ngam talaga saan dagagbagay? Makita mo iti langada kabagays? Ay, amok na ita kabagays. Praktikal itan ti panagbiag. Sa pulam itan ti pagsaya atam. Anya matway, tiba ko nam kinimelo ngagdatdaton kaniyak milay. Kwa, nasingpet apong Ligaya. Nariknak mo't na itakan kuana. Kasla kayat ko na sumbatan ti datdaton ng ayat. Nagpakiputak pailay ni damo. Ha? Kaya't kumatan ti makyasawa milay. Kasapulag mo ti ragso. Anya? Berhenak po milay.
Kaya kaya ti matay a birhen. Awampay ganas. Apay ka di manan, nanang. Jemot bakbaketan ti pagdatdatunam. Anya lakid din ni nanang. Lapdan nakmanen ngagdaton kiniligaya. Ang mga di na pa yan maipangato ti sapin na. Kuribet-betan ti kudil na. Kasla nagango abulong ti saba. Anya, Wano, bulsekan tadi mo makita ti itsura ni Manang Ligaya. anya lakid din ni nanang. Bakit nga raw ti kayat ko? Ay, agmauyong ka na talaga, Milaw. Diyak kayat dayjay ang Manang Ligaya aparaken ka. Flowers for you, ligaya. Nagpipintasan na sabong dagito ay melo. Kasmatlay iti kinapintas mo. Awan umasping iti kinapintas mo. Isu apang nga asim, tasong bata mon ti ayat ko. Nagmoyoto na danggan, ti pa nagdaniw mo, melo. No magustuam ti panagdaniw ko. Sungbatan nakngaruden ligaya. Kwa. Ah? Anya akwa ligaya. Awanan, melo. Kaya takmat ka. Yes! Sa wakas! Sinungbatan nakmatlangin ligaya. Siya kung ti karagsakan alalaki dito rabaw tinaga. Ay, hindi na payakan, Melo. Agkalay sa tabay nga umuna. Ay na, nagpintasan ti manugang ta. Bakit? Ay na. Anya nagpintas as sasawam. Anday ikaw? Apay ngagkatos ka ngay? Nakitam laang anak ka shorts iti nakiting. Ibagamon anapintas. Ay, yan niya laki din na ya. Agimon ka manin ako na akong bakit? Apay ko mga agimonak. Asawa ti anak ta. Pagimonakit din. Oo, day tamatam. Jemanin lupo na tikit kita. Ha? Salbag kaalaklakayan. Mangan tayo, nanang. Ha? Ay. Ha! Made, talaga. Anya ti madi, nanang. Ti panangawag mo kanyak itinanang, Manang Ligaya. Kasla nagala sa denggang. Nanang kunakmatan kan ka. Tasawa nakmatan ni Melo. Sapay kasla alya ti boses na. Ada ka ti ibagbagam, nanang. Awan. Ha, mabagtita kon. Nanang kunamkid din kanyak kat inauna ka pa ingam iti siya. Pwe manan, puwento manan. Ay. Apay ato manupra ka. Bakit? Di manugang ta, abakbaketan. Apay niligaya. Nanang kun nakidin kanyak. Anya ko matidakis na. Kit na ikamang kit nga rudan. Ngam saan ama ibagay, gaputa, inauna pa ngam iti siyak. Nagalasa denggan. Ay, yan niya laki din ni bakit? Aklo nam nga minay nga iso ti manugang ta. Apay nga isakit mo day di babae, ha? Ha? Ay, kwa. Awan mo ti maday nga raramidin na. Nagsaya ato pa yan ay kamkamang. Ay, basta jak kayat day di babae. Papanawag to pa iti balay. Ay, sana bakit? Di mo papanawan. Gaputa, sayang. Anya ti sayang asasawam. Ha? Ay, kwa. Ay, di kayat kwa sawan. Agungit ni Milaw nga anak ta. No papanawam ni Ligaya nga asawa na. Talaga adyak kayat day di abaket. Ay este, asawam, Milaw. Anya lakid din ni nanang. Day taman ti bagayo kanyak. Kaslal alya ti boses na. Nanang. Kurotret amin na nakudil na. Gusto nanang. Mangag na kaniligaya. Ayawan bibiyang ko, numangag na ti bagak. Di kumamat balasang kan kaubingan na ti inasawam.
Niligaya nga ron ti nagpitikan ti pusok nanang. Awan ka din panunot mo, ha? Milaw? Anya lakit din ni nanang ay aklunen yun na manugang niligaya, taing kalay sakon. Kay, dahil talatan ti pagbubusuram, si kababae. Ay, na ikaw? Apay nga gatos ka ngay. Hay, salbag ka. Babae, kun kunang matlata kanyak. Ha? Ay, soray. Nailawan ko laang dayay nga imbaga. May sakamat amang isakit ka ni ligaya, ay este, manang ligaya. Ay, anya laki din aya. Ligaya, kunamlatan. Tamanugang tamutan. Kayat mo, tatudok kag data mulagat mo, ha? Anya mananday tang ibagbagam aya. Ay kagurgura ka, tay saksakit mo day jay abakal. Anya? Nagsakit, ti panangkit kita kanyak ni nanang mo, Melo. Ha? Kasla kumilaw, dakiti mata na, Melo. Ha? Ay, kaput-butangan ti rupa na, Melo. Anya lakit din ni nanang. Ew, nagalas, kasla alya. Kasla kanu alalya, Melo. Ala, di mulatan kita ni nanang. Agpapansin lang dahi ta. Nanang, Ay, di nakasasaaw. nanang, Di nakasarsarita. ada ko mo. Di nakasarsarita kunakmat. Ha, di nakawagan itinanang. Dida. Di nakasarsarita kunaklangarutan. Atoy, ti sangaripom, nanang. Ha, sangaribaw? Ay, kwarta ka di dayta. Wen, nanang. Ay, mutoy nga rutan anak kaw. Sangaribo ko naman. Ay, nagganasan. Ay, nagganas sa talaga. Na, anya tinagganas asasawam, bakit? Ay, awan, di ka man makibibiyang dita. Ay, bagtay. Ay, sana ka bagtate. Anya nga rutikat katawa amay. Naragsa ka klaang. Di mo latan ikaskaso tinakitam kanya. Nanang, mangantayon. Huh? Apay kadi, nanang. Ada kadi pay lagurayo kanya. Basta, Aklunan da kadin amanugang, nanang. Ipatpatag ko ni Melo. di nakman pa'y lakasarsarita. Nakaluto akon iti kanan tayo. Mangan tayon. Sanak pa'y amabisain. Dagulit. Anya lakit din ni nanang. O, adoy ti sangaribo. Ha? Sangaribo apisaus? Wen nanang, kwarta yun dayta. Ay, mutuyan dito sangaribaw. Anya pa'y lati aramidam ngay. Anak kaw. Intay manganon Ay, napintas mo't gayam ti manugang tanya lakay. Anya, napintas ko namitan ti manugang ta. Bakit? Ay, uwan lakay. Agbagay dalaunay ka ni Milaw nga anak ta. Na. Na, apay nga agkatawa ka. Hindi ka nakasiguro iti sangaribo niya. Ada ayamat ininted na sangaribaw. Oh, ay di ka naglimak bakit? Ikikanak magngamay ni si sangaribaw. Isu nga amaw nga inikan nakamay. Anya, apay nga itala nga imbagam dayta. Ha? Kano nakaungungit ka magngamay? Isu aja akon imbagaking ka. Anya?
Sigurado ka iti dayta desisyon mo, Ligaya? Wen, Melo. Sigurado akon. Adalatagan ka dayta, Ligaya? Babanda ito ay nga aramidak. Maaklon nakmat siguro ni nanang mo. Anya? Saan nanas kan nga ramidam dayta, Ligaya? Naskan launay. Tapno maragsakan mo't kanyak. Dagiti tadakkel mo. Apay dagita adarat ken simento, milaw. Materialis, nanang. Ipatarimaan ni Ligaya ti balay tayo. Anya? Pudno dayta, nanang. Umayon dagiti nayapak ngagtrabaho. Ha? Ay nagganasan no kasta, Ligaya? Wan, tatang. Awan, di pagparikutan nyo iti magastos. Tasya kun ti makamo. Agumatang kadagiti materials. Ay na, nagsayaat kan anay kamang Ligaya. Siguro, maaklon na kun amanukang mo, nanang. Oo, Ligaya, naaklon kan. Ay, pakawanan nak, no anya dagiti imbagbagakan ka iti kalabas. Nag-asa ti anak ko, anang asawa kan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, na intay pinaulwan sa ngaribaw. Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmet ken ka, Melanie. Ay ayaten ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ken ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Awan anyaman na, honey my love. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay so santo Apolos ama pasamak dayta. Isa patakken ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamat gayang pare, apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawin? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay matan ni Melanie? Saan mat ngayon may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mo ti cellphone na. Ay, sigurado anapan mananday jay iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, una yun day jay ababae. Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rudan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay kwa. Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ili. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya kamatan. Panunutem ko mamat adag iti ubeng. Urayin da kang agluto iti kanenda. Ah? Ay kwa. Ay, mabambanog ti taong agtrabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malahos ton. Di kan agnaw-ngaw. Agtugaw kalatan. Tasya akong ti agluto iti kanan tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturog ang dagiti ubeng. Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman tanarabian kamat iti kastaunay. Ay naku mare. Amumun ano sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtog anya? Tagtagari kumare. Ang mga nuad da makangagkan ka. Narigatan. Anya? Ay unay kan mare.
Kasano no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na, di nasayaat. Tapno agsi na kamen. Iti kasta, nawaya kaminton kinitalugtog may labs ko. Hoy, panunutam dagiti anak yu ken ni Roldan. Awan mo't parikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam ti kasta. Hay, jak man mo kumare. Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu aki jay. Ngam, pimanawak adagos. Gaputa nagalas mutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan, awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kathusto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapala ang kanyak. Anya? Umapala ang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alos yang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o Melanie. Apay, pangipanam ka dagiti anak mo. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da Panyang. Ha? Apay, adamanan pagnam? Adda atata. Jakmut ipan ida, no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka mapan ni Jay Ilay. Nagadumutin asal sa ludsodo nyo. Dita kayo man laangan. Rumor ka manan? Un mare, sana bale, tagsubli akmat ladagos. Ay, apay, makisinara ka manan kanitalugtog. Mare, amangan no adda makangagkin ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan. No adda ited ni talugtog my loves ko kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam Panyang. Anya day ta imot mo. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iji tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagiti anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagiti anak na. Ay, unay ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na, tata. Diyak ko makayatag sao. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo iti aramidon na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Iso aka na yun amapan ija ili. Tagsin sinarak na kanitalugtog. Ha? Anya? Ni talugtog nga asawa ni Carla nga dayjay sauday? Wan, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Wan, mare. Agaayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti duwa nga anak na. Iso nga da kay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay kadagiti anak ni Melanie. Nga oray nagdadakos ti ibagbaganakan ka. Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog, gaputa umapal ka. Anya? Kana kunana pay, akas taunay ti apal mo kan kuana. Gaputa ure addan anak kan asawa na, adala ta agaram kan kuana. Saan ka no akas kan ka?
Amanipod na kiasawa ka, kat nagbalin ka na losyang. Anya, kasta ti imbaga dayjay a babae? Wan mare, saan ko nga inararamid dayta nga istorya? Kan maysa, saan laang asyak tinangibagaan na iti dayta? Padasam nga agsaludsud kini Mare Angie, kasta laang ti imbaga na. Anya? Awan ka di pa di lalaki rong asawam, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo, nga inyag nala ija balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida ija pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, di bakit mo, kan ni talugtog, nga asawa ni Carla, adda relasyon da. Ita, bagbagaak ni bakit mo, asardengan na kuman, ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman, dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao, nga ibagbagak laeng kano, gaputa umahapalakkan kwa na. Anya? Ha? Anya kumati apalakkan kwa na? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag kapay laeng nga asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Diyak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kasta gayam ti ibagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka di, ha? Mare. Tunggal adda papanam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kasta gayam ti ibagbagam kontra kanyak. Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gusto kan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamu ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw ka no iso. Roldan, saan kumamot ang kasta? Saan napod no ti bagbagaday dya apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan na bain mo. Roldan, sikatay ayatag. Saan ko nga ayatan day dya at talugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Melanie. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Si kamit gaya Melanie. Apay ngay nga glup-lupyas metenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Amo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit din. At danangag ko'y di namin sa nako nana, kabit pa more. No apay met nga minadi kay lama kontinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayde atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyon na. Ngamin sukat mo kit din iti dayde atalugtog a babae raw. Ne, si kamat gaya, Melanie. Apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas a kargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan ngagsubli ang kijibalay may. Amo mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang amin anaaramid mo nga insukat iti sabali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakat nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adi tuyang pay lang balayo. Ha? Anya?
Ay, saan, Mare? Jack kaya't adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin. Anya kay ita? Ala kabit pa mor. Anya lakit din aya. Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat nakadayjay. Ni, apay nga may kapailangan dito'y balay mi, si ka Melanie? Mare, pangasim kumamatan na. Pakawanan na ko, ma. Si ka tinag-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang sulbar. Di ka kat mangiramraman. Mare, pangasim kumamatan na. Taditoyak paila ang balayo ang makiturog ita arabi. Alan, awanan ti amo ka papanak ita. Anya, kat mapaning ka ija ayan daya at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya, kat anya kumano simmang petan. Kat mainayon ka ija balay da. Total nagpuskol mo tarupam. Iso nga roday ta ti karir mo. Ti agbali na kabit. Ti mangdadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng kas jay. Nya. Apay ngay may ka dito, yung Melanie. Kwa, awan ngamin pagturugak ita, honey. Ay, di nakawawagan iti hanay. Ang mga no adama kang ngagkang ka, narigatan. Ala, agawit kan, di ka matulungan ita. Amumot nga adan ni bakit ka. Ang mga dumakadlaw. Kasano ang nga roditan? Di na kun kayat apagawidan nila kay ko ijabalaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan, igid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanyak. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laang kan ka. Uray sa dino dita. Anya! Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ti kunam kumare? Maumakan kinilakay mo? Un mare, pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain inlabam asabali. Saan mo't mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo, tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipa agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid ka kitin, taing ka agsagana ijibalayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, mare. Maumumak at talaga ka ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa na kot. Maikat at ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunam laang dayta at ada pa kain inlabam asabali. Ala, ingkakot agawitan. Taamangan no kumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid. Ne, si kamot gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudong, ngam pumanag na kapailang. Naggapo akman ijibalay da kumari dunang. Ha? Imbes na napanak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko.
Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanya kumari na. Anya nga minti parikot mo, aya. Ay na, tinabayag aparikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kunkwana. Anya? Wun maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngabsaan mo't gayam. Asino mat nga minti mayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam day taga puta in love ka kin ni Guryong. Si kamat maray. Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amang ano da makangag. Narigatan. Anya? Apay nga itaka lang, sikapan niyang. Nagpigsa titudo. Adda ka itirwar, apo manag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kun ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matad. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makaaawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamutan day ti atodo na. Kun naglamukan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klaangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natay, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang, brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Wan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya mo tinday ta akuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamutan. Anya mo tinday kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan mo't la kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laang. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat mo bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya, saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nag-asan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang aro dan internet. No anya pa'y ladita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at kurkurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ijesilityo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, Amang ano si kati pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ay, na yan ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Katuwa na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Tulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man iji karo ba? Ing ka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsip padagiti lineman. Ay, masuruna ka talaga. Apay,
Talaga ka di ngawanan ti maawatam si Kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo. Namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isim pa ka dagiti natumba poste ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat ko ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kaya't mo asawan? Uray saan anasayater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga noan niya ti maaramid ko ka. Yawanan bain ang babae. Ila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagang? Ni Panyang kade, kumare? Wan mare, ay na, kita man da ito impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag ang nagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makaawat. Ay na, masabat ko la da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan bain. Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y langit ti Facebook ko. Gaputa kad adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakitak. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ang makaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti linemen amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay no, makapahaybad! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak maray. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya iti maramidam. Anya? Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpakakida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman met. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayatan na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, Panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray bas si tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan, iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo? Ha? Ti amom siguro kat may salanga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya kamutin. Dagiti linemen, mapanda agisimpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analaka na iti trabaho? Saan da asigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam sika nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sao ka asao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit akasta? Ken may isa?
Mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga. Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo. Ipadlaw mo met apapansin ka. Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno na kiti imbaganakan ka. Si kamot, Mare. Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramiden na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapu iti kaawan ti internet? Gapu tadi mo maichat ni Guryong saan ka day? saan mo, kumare? Anya saan? Kat isulaang mat ti makagapo. No apay nga nagpakunig ka iti wifi. Tapno ka na yun mo ama i-chat. Mare, day tangiwat mo muta. Mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da ka no iti pansit kan nagpalitsyon da ka no. Birthday ngamin di anak na. Saanon? Ha? Tapay? Itaman pa kasta ka? Imbis asikat numero 1 nga da no kasda nga dapas kain. Mabayin ang kadagiti ko kumare. Amin na matun. Kat kastaonay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo. Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko. Asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga kadagiti office mate tayo Kasano ayak ibagbaga kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? When nakita, ay na, nag-sweet kayon to pay. Permi ang nagdinek kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam. Kat nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Iso day ta. Nakita mo iti personal di boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka natayag. Wen, kasla artista si ka. Ay na, nagpudaw. Adda siding na ijay asidag tibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panangipost ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplado si ka. Idiin niyam amunak ni Kati Kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wen nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati dayjay a lalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idinto ni Kati kat. Ni Kathy kat. Saan mo't unay anapintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw. Bing, baadatan diti balay mi. Asidigla ang mudgayam da iti balayo. Umunag ka pa'y tayam amo kakinimanang ko. Ay saan? Ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo kakinimanang ko. Han? Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmat ako kuriputan, Han? 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, nga ikis ka? Uy,
ada makakita ka data. Inton maminsan to nga raw din. Oh, inakon. Basta laglagi pa. Ay, ayaten ka. Inyam amom kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to kanun. Pudno gayam dya ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo dya boyfriend mo. Pagchichismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, no, dala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Ay, nagado ti trabaho tayo ita diti opisina. Wen nga rod, impampaminsandan nga inggabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, kasino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sang batak ti awag na. Katdenggam, tailaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta nga ibagbagak ngay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't nga ibrik ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultunan ko. Umay ka dito ay tanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyod din. Mapirdi ti poise ko. Dito'y talingag nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa'y kadi aguyodin nak dito'y nalingan. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon ano amom. Kwarta. Kukwartaan ni John ni Kati. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit aki na pudno dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Kati. Nakadumugan ni Kathy, di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ama depres. Kat nangag ko amin atong tungan ta. Apay ngay, kasaan nakamat ita nga intulod ni Jan. Agmay may sakamat anagawid. Mapanak kiji kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matla ang a boyfriend mo ni Jan. Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanen no kaano-kano ti kasaryo. Kunak mat mabiiten. Idikwan, dinamagda kanya no imbitaram ida. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan kasar ama pasamak. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Jak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Apay ngay. Nangag mo di pa nakisarita na kanya kidi kalman. Ay, awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Idi pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isumit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin adaw-dawatan iti kwarta. Kat idi kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagong-ungat kanya, pinagong tanak mutin. Ay, imbaglaan, taawan nangag ko. Kunak abisi taado ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na,
Rumbang laang abay amon ti kasya tao. Anya nga iti serbi na makirelasyon ka kenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga rodan boyfriend ko. Awan pa yung savings ko, friend. Wala ron. Naggidandaan na awan kan ka. Agasam at pasamak itibiyag. Oy, Oh, apay manin aya. Kita man nakatuto kak iti trabaho. At damanin ikismis ko kan ka madamdama. Sino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Chan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, daytoy ti di mo amo. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Chan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itadmat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan nga inururnong na day chay. Savings nga rod, di siyempre, inururnong na. Kasano nga ta ang makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan da iti dayja ajan. anya ko mati aramidem. Di mo la baybayan. Amok ti agaramid iti gayuma. Ipainom mo lang kankwa na jay Diyos analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-anderek. Tila ibagbagam manang. Saan mo man asabidungan ti panunot ko? Mabalin mo't kat. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka laeng. Mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kaya ti agaramid iti gayuma. Diyak kaya ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pala ang apagsubliak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang? Ha, naglokon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pang panunuta manang. Dakas dayta. Limbok magak mat ngamin. Iso na umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimukmag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalakalangamin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adinak kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagatikas na. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da? Oray man si kati katangusan iti agong, no awan met apil mo, awan latta. Nangisitakpay ngamin. No apay mat ngamin anak kamano akon akway tining lotion. Ngamjak pay lapo mo daw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amok aday ta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tanday tabagim, gapulaang iti panang i-break kan kaday jay ajan. Anya lakit din. Saan laang nga iso ti lalaki dito rabaw ti daga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kon manang. Di tagabang ko day ta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at tadda savings mo. Ituloy ko manin ti agitin agurnungak iti ado a kwarta. Wen tapno addan to utangek. Anya nga utangam? Kat, an-anom ti savings mo, awan pa'y mat-asawam. Agtur kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino, ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ti ang tour dito Thailand. Nakakita ak mutlangin iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantian niya. Ay, Kathy, agsao ka mat dita. Adda ka man hindi talubong mon. Kit-kita lang dahi tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalin ka ding agsubli tayo amapan gumatang itikas na abag. Uray siyak, kaya't kumatikas na abag. Kit agsubli tayo
Adapay kayat ko agatangan ijay. O, asino di agriring ti cellphone na? Oy, saan siya? Dahil ito'y cellphone ko Sumbata mo na, tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasano asong bata? Kat nimot dyan, dahil ito'y umawawag. Ni Jan nga grupo pa a swindler? Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong kan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gaita. Labnak pailaang, Kati. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaang dito'y ko na mapagkitaan ta, dito'y parke. Ay ayaten ka pailaang, Kati. Jak nakabirok iti babae nga ayatek, akaskin ka. Apay, awanin tikas kanyak amabalin mo a kwartaan? Saan kamit ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko ging kakati. Ay, di nakman arakupan dyan. Ha? Nakipagkita akan ka. Tapno saan amaki sinublian, akas itikid-kid dawam. Kati, labnak mahit. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ta ti ganabon ti kaskan ka. Kwarta laang ti kayat mo kanyak. Saan ka akayatan? Diyan. Ha? Mangsapol ka langan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babain mo. Day talamang laklaka ti amom. Pagkwartaam ti babae. Kati! Kati! Di nakmet panawan na! Kati! Ayayatin ka! Ay, awanin. Pimanawan ni Kati. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane! Anya Laki Jane! Ay, nanagmayata na yate agid na no kastoy anabsog na tao. Makapaturog. Uy, manong, nakaawid ka matgaya man. Anya nga iti aramida kadya kasaran. Kat nanganak matan. Agikalkalon kundan. Idi nakaalak iti igado, nga iyawid ko, ay kat nakaawid akmaten Inak man eref da iti naalak nga igado. Di mo yab-abay iti karni ngayon nalak Umay kumat eref dito balay da nanang kantatang. Ay, Pedraw! Saan ka pa yaman? Ninanang day, Jay! Anya nga tinapasamak. Inta kitaan ni Jay Silidda, darasang! Nanang! Anya tinapasamak! Ay, natatangyaw na Anya na nakaidan sa langmat. Nay, Pedraw! Di nakpay panawan na. Ado pa iti utang tasan pa yan na bayadan. Ay, karubahan at ni Pedraw! Masapol nga yung wargawag mo Una, tapno maisagana danjay abuloy na. Ay, nga abulaw. Ha? Pedraw? Si bibiyag kapay? Kunak-nunat kan? Sasawam. Ni Nana nga talaga. Pag nervyusan na ti tao. Natangkan ti tiyan na tanabsog ngamin. Inak man la erefon da ito igado. Nanang, makirefak pa ilaang Ay. Alwadam siya raun. Di mo sagsagidin jay nyawid ko akarnay, jay ref. Ang damat inyawid mo, tatang. Napunno iti karni da iti refyo, nanang? Awanin pang isalsalak da iti igado nga inggapok ijay kasaran? Lay, katno awan ti karga na dayta. Iso nga rod nga inedep kon, tapuro danom ti karga na. Adapay ulo ti baka. Asino tinangyawi di ti daytoy? Siya, kaasya, kanang giliblibas. Iso adi yukot-kot yan. Dan, taurnusak man ti karga dayta ref, tapno umanay ti karga na. An-anwan ngay nga tani tatang da ti buo nga ulo ti baka. Hay, sapay nakadilat. Kitaam ang amin, nanang. Nakamulagat
pay dagiti mata na. Bayan nyo man lang dita dayta. Di yu dildilawan. Nay, akin kukwa dagito'y sakati baboy kan sakati baka ditaw. Agasam ngay dagito nga inyaw awid yo. Kay nangyawid kamot itiga daw. Wala nang, daytoy o. Iso day tatin yawid mau. Umay ko iref, tapno sana mapirde. Naa, hay, nagdakulan asupot tinangikargaam. Ni, si daon mi iti makabulan dayta, nanang. Talaga saanin nga umanay dito'y ref dagita nga inyawid yaw. Masapul amaksayan. Ay, sana babalin nga ikatam dayta ulo iti baka dita, bakay. Sana mabalin nga ikatanyo dagita sa katibaboy kan sa katibaka dita, nanang. Saan pa yun ang mairikop dayto'y ref? Gapo iti kinaadaw ti kargana. Kasano nga rod itan? Mare muna. Aw, apay maray. Kat umay ko adamagan, no nakamasayagan ti bangkay nila kay Mau. Anya? Anya ti impatay na ay kaasi maut. Kat no nagpatpat nagdangamin nagiinom di takasaran idi kalman. Saan pa'y anatay nila kay ko? Ne, kat iso ti damag dito lugar tayaw. Nangagkano dagiti kakaruba ti panagsangsangit Mau. Impukpuk ka mo anatayan nila kay Mau. Ay, dayjay. Ha? Drama laang dayjay maray. Agprak-prak ti saklaang. Ay, drama laang ay Kung naklupod na. Sapay pagtutungtungan may nga umay kami kumaagsusugalan. Inton lamay na. Bidraw! Bidraw! Mangmangagnak! Apay aya. Umay mo man ikatanday ti ulo ti baka dito'y rife. Ay, masurunak ang makakit-kita. Bayam lang ka dita. Umay mo ang renan, ta imbag lang adda pangaldawan ta. Dita na pay laang. Tunggal lukatak dayto'y ref, makita ka nakadilat kanya. Kan nakamulagat pa'y dagiti mata na. Hay sos, maalyawak. Nagapo, nana. Nagapo dita balayo Saan mo't gayam apim mo siya ni tatang Mau? Anya mo't daytan, nana. Nagpigsan tupay ni tatang ko. Mabagkat ng tupay ti ulo ti baka. Kat kasanumot nga men kat nangagdag iti kakaaro ti anugog ni nanang Mau. Ay, kasdi nga min ni nanang nagnervyos. Uray lagsangit ngagpukaw. Adaman ko man ti agkasar dito'y lugar tayo, anya. Kat adamat. Adaya. Ibagaman mo't kanyak ta isa ganaak. Anda di ta purok dos. Diya inaudi nga anak nila kay Lando, kan bakit miling. Agasawan. Ni Janet. Kat no mistra day jay. Wan, makiasawan. Amom nana, bak nang di mga asawa kan kwa na. Iso nga ang mga nubaboy kan nuwang ti partyenda. Adamanin pakipanganan no kasta. Kaano nga ikanaw? Inton umaya Sabado. Ang mga nadapapanam, ipuspon mo pa'y laang, nana. Ay talaga mapanak. Agkita tanto ijay Sharon. Kano agkanta akto pa'y ijay? Ay katmayat nga rod no kasta Anya nga iti kantaan. Lakay, kita umanday to'y bayadan ta iti kuryente ita abulan. Apay lang nga ipakitam kanya. Ay maulawak nga rod amang basa. Agan tsukos ka ngamin Si kanti mang basa, babasit unay ti litrana. Dagitan to magamin na taga-electric. Dakkalan da ko litra. Tapno mabasa adagos si bayadan. Manaw, ti bayadan ta. Nagdakkalan. Manuaya. Ay na, 6,999 ti bayadan ta. Anya, apaya nagdakal. Pangalaan ta ngay iti pagbayad ta di ta agatad. Ay na, matake aksan. Ay, ison samot tanti patay kaw. Nana,
nanang, kunak kung saan kayo amasangputan dito balay. Mapan ko tulungan ni tatang mo ijay bangkag. Apay aya. Umayak mangala iti igado as si Daon May. Ay, amukon no apay. Amukon. Amo muntian niya, nanang? No apay adim makkel ti babayadan mikin ni tatang mo iti kuryente. Ay, di nagpapabasulan, nanang. Ijay daya ti balay mi. Kan ada bukod mi akuntador. Dagita imparepyo a karnay ti makagapo. Manu abulan daditan. Manulang mo't ayad yung may sasupot nga igado. Ay, agbayad kayo iti bingayo iti kuryente dito balay. Ni nanangan aya, ni manong daks taado ti karnina dita. Di tatang, agasam ngay dita dakkel nga ulo ti baka ngay. Anya day tawit mo, Sharon? Igado, napanak na nga la iji imparif ko kada nanang. Sigurado ka nga igadulaang dayta. Amangan met no kinisayam dagiti imparef ko asaka ti baboy ken saka ti baka. Adada ijay Jak to pa'y sinagsagid. Ta nakatangtangken dan. Mapanak to mga lain ton madamdama. Ay nas ken amapan ka. Takayat nakaakasarita ni nanang. Alao mo, dagita imparep mo asaksaka. Sampay nanang. Di pa lang may sa asaka ti umay kualain. Alao nyo amin na tasidaan nyo, tay depukon day tarep. Nyalaki din ni nanang anaya. Ag high blood ka manayin. Napayaya. Kasano ajak ma-high blood? Nagdakkel ti bayadan mi ti kuryente dito balay. Ket basol dagito'y saksaka nga imparef ko. Ay katuan na. Agasam ta tuloy-tuloy anak ka number 10 day taref. Tapno laang saan amapirdi dagita akarniyaw nga inggak puyo pa'y ijay kasaran. Ay sus, dakas kan daks. Ay agbayad kayo iti bingayo iti kuryente. Talagang agsingira. Titwa! 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 Anya ter aramidam di taray pedraw. Ilukat irikup mo mag saka agtitwa. Titwa kung kunam. Ray-ray awag lang na ito'y ulo ti baka dito, uy baka ay. Taday, manon abulan na nakaref. Amangan kunak no maburing ay. Ayag mauyong kan sa nalaklakayan. Umay ka magiday, tadwata mang rayaw. Tulungan nakit di amang ikat iti ulo day taabaka tasidaantan. Ay, saan ka di apaka pag-aasin? Ay, Ibatan nakpidraw talaga nga ikatukon day tanga ulo ti baka dita. ay tumalda ka pa kay. Agpaanawa ka kaday. Oh, Sharon! Apay nana, ingkay anawaan da na ng kentatang mo tagapapada. Anya, tapay nga agapapada. Ay, jakam mo, basta nanggagkula nga agpinpinukaw da. Ni Manong Dax, mapan ko dagasan di tabalay dang. Tadwa kami nga ganawa. Tatang, nanang, agapapa kayo? Nagkunamay. Di ka rupa chismosa. Abay, anya ti pagapapaan nyo aya. Ninanang yo Ray-ray awag lang, rip ko nga ulo ti baka. Agungit mutang. Anyan ti mapaspasamak dito'y abalay? Takasta kayo matan? Ay, day taamayo Nalukay samutin ti turnilyo ti panunot na. Mang titwa-titwa ijay ulo ti baka. Manong Dax, adan sa mo daymin siya ni tatang. Dementia kan Alzheimer kunam kit dia. Ay, maburibura na akta nagdakkelan ti babayadan mi ti kuryentay. Awan mat kada kayo ti mayat nga agbayad. Manong Dax, kasano daytan? Ti solusyon na dayta. Ikata kun amin asaka nga imparif ko. Tapno iddepen yun dayta ref nanang. Ipindang ko laangan ijerwar ti balay mi dagita asaksaka. Uray mo di imparif ko nga igado. Inyawid ko mataminan. Sika nga ipidraw. Anya ti singasing mo. Ay, di yung sagsagidin jay ulo ti baka, kaya rip. Kano tuloy-tuloy nga agan andar jay ref. Apay, adda pagbayad kaw iti kuryentay. Tatang, umay ka, antag sa sarita tayo dito. Anya ti pagtungtungan nyo, tamasapol pa arumwar kayo. Kasari tayo ni tatang yaw. Tano di na kayat alutun day ta ulo ti baka.
siyak ti mangirwar, ta siyak ti mangilutaw. Padiguan naktumot nanang. Tatang, ilutom jay ulo ti baka. Nabayagan day ta dita, santon anaimas. Aya, Wana, awan ton ti ramraman na. no iluto kon. Di awan taon, tilabon ko akarnay. Anya lakit din na ya. Adu pa'y ti agkasar dito'y lugar tayo. Inton Sabado, adag kasar manan. Amamom ni Janet? Ay, amo ka. Jay mistra di ta eskwilaan. Iso ti agkasar inton Sabado. Ay, sakto manan, tiyag partay. Ta itaray kon to manan, jay ulot si baka. Saan lang nga ulo ti baka? Ulo pa'y tinwang. Anya, ay, adapay nuang. Baknang jay mga sawa kini Ma'am Janet. Sige nga raw, inak irwar jay ulot si baka, jay right. Ta ilututan. Imbaga, tanay ayong matlaang ni tatang manong. Inayayo ka. Iso kita sungsung rudan nan jay pangyangeran na iti ulo ti baka. Kadno napan pa'y nangayo iti pagsungrod na. Imbagak nga do ti agkasar dito'y lugar tayo. Katpudno mat ngayon ton Sabado, siyak ti agkanta iti kasar ni Ma'am Janet. Ni matatang ti agparte. Sakto mo ti agluto. Manong jay igadok, isuputan na. Wen, saan ka madanagan? Saysayatan mo't nga ron ti agkanta Tapnosan ama ibaba yung tipuli tayo. Wan, anya lakid din. Lalaingak ti agkanta. Ay, aguli, magkayo nga rudan. Ta kumansyonan ni Sharon. Ay, nagmayaten a kansyon day ta. Ay, ayan ngayon, jay supot ko, apang isuputak iti taba nga yawid ko. Nakita yo, jay supot ko. Jay supot ko, asino tinangala kada kayo. Isubliyo, pangasiyo, jay supot ko. Asino tinangala, isubliyo kuma. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.